namukela nakambe ka Master Xitsonga analyst. Channel of course ta khi la hi track list ya murhangaphandha man ya 2025 eka album vele vele ya malembe hinkwawo ya malembe. Yeah, so as expected vele vele kasi of course ra 29 September no na ku vele vele fika nghena ka account ya Benny Mayengani the president anfoni kuma ku siku on man siku on fuku tsala ku chili yeah, even then ku vekeliwa a track list. Yeah, so very very ta khi nghena hi vona ku ndleka yini hi traditional style ya Master T ngomi swi tiva ku hi swi ndlisa ku yini. Yeah, a hi ngheneni vele vele. Yeah, so okay, check cover vele vele on the right ha swona ku tsariweni ku Benny Mayengani in yellow ya malembe page 16. Even on the left ha swona ku tsariwa ku Benny Mayengani ya malembe nakona page 16 leswi nga tsariwa swona. So yona title track ya kona vele vele and stuff like that. Veta hi nghena hi ya ka track 1 ya ku tsariwa ya malembe. So ya malembe beef track as it turns out beef level vele ita ya directed to Singom's the post. And the ntiyiso I don't think a swi ta va simple loko swi tiva ne loko ti-big fans such as vo Hevishi va hamba va nga swi kombisangi ku ya malembe i beef because loko hi ku ya malembe i manga ta swi hleketela ku i beef mani kuma. So I'm basically placing all my trust ka vanhu vo fana vo Hevishi va hamba ku hi mpela i ntiyiso i beef because a yi fika kombisa ku ya malembe hinkwawo a ku Singove Mr Post as you can see kwalano then a ku ri or Mangovo Dr Stall vana mhaka leyiwa. So vele vele ku hi sweswi khavani hi vonini yo vona murhangaphandha yi ri ka xithuthuthu yi ri New York. So a swi dati clear ku beef leyi yi ta yi ri xinjhani ma vona. So leswi without context guys a na ku hemba vo mahlasela wu switwa ku i mahlasela ya ku hlasela murhangaphandha. So ka leyi ya malembe a ni tivi ku like ni apply xinjhani but hi tiva ku i beef a hi expecting beef. It's a mystery sort of beef leyi vana mhaka leyi. Yeah. And then vele khi hundza ya ka track number 2 u ta ni dlayisa. Leswi ni tsakisaka hi leyi already clip a yi humini hinkwenu hi twini clip ku yi ri yini. I mean like it's a love song yi fambe line ya Magic ko leyiwa leyi too much ni twina ku se Magic a ya ha rhuketela ni twina ku Magic ya rhuketela nkarhi lowu loko se ni ya kuma ti-details nyana na ku loko nhloko liya swilo swi like ni twa yi ri too much. It's a love song yi le ku twaleni ku yi ri yini a na ni dio minzeni ku ni narrate nchumu track ya twala. It's a love song nga byela munhu ku swa nandzika. I mean like guys, I mean like a ku na need ni twina ku yi clear man. Yeah ta vuya kambe rhangaphandha at times yeah. And leswi nga ni hlamarisa track yo ta ni dlayisa i ku this time around swi kombi na ku ri receive reception ya kahle ku general loko Benny Mayengani humesa clip yo sungula va kha chingeriwa but ku this time around swi ni hlamarisini nyana ku why clip leyi ngo va so kumbe xana album swi nga swi vula ku ya ba I guess. Yeah, and then vele khi hundza ya ka track number 3 yi tsariwa ku ni to ti dlaya yo twala leyo ti puta leyi yo ti puta munhu ku hani ni to ti dlaya kunene swi munhu wa ku a nga va kha a hlangana na ku tikeriwa ko karhi. So swi ze swi endla a kombisa ku maybe ni ku ti dlaya man ni ku ti dlaya swi ti komba yi fambe hi line yaleyo related ku va munhu a ri karhi a hlupheka hi ndlela yo karhi. Ku na tindlela to tala vele vele munhu a va a kha a hlupheka hi tona loko hi langutisa kwalano and stuff like that. Even then very keep track number 4 Shimomomo. You know this track Nzameni we love this is to be honest it was very very difficult but maybe a little detail ni nga yi kuma no ka ni nga ri sure yona i ku yi nga va yi related to alcohol ku ri xinjhani mina a ni swi tivi obviously ku ko va something ni nga kumanyana a hint swona ku nga ku ri swi related to alcohol. So yi ngo believe tani ku Shimomomo it's a track yi fambisana ku na byala somehow and stuff like that mayona mhaka leyi Nzameni we love this is a ni vutisa na mathicara yo hambanahambana Xitsonga ndzi ni fika
kwala ka level ni vutisa na vokokwani ni nga swi kumi. So ya hi ngo yi stika na yilo it's alcohol. If not hi nga tlhela yi stika ka theory leyi ni nga tshama ni yi endla mi nga ma hleketa minkarhi yaliya ku ri Benny Mayengani vhele a postini DJ yena fika tsela ku ximomomo mi nga ma hleketa. Yeah, and then he also posted this individual here, and he also wrote ximomomo. So maybe hi theory I don't know, maybe it's related to men ku vuriwa men ku i ximomomo, but since ku na this file ni nga yi kuma, I think xa best ngo tshemba tano ku himpela it's related to alcohol, yeah, and stuff like that. Then very okay hundza hi ku xibambam track number 5. A xi ku na various tracks very ta xibambam na kwala xigazeni la. So okay, languta very track ta kona ta xibambam na kwala xigazeni hinkwato ti va ti ri karhi ti ri associated yeah na matimba ya xona xibambam loni kha ni ti chekisisa and stuff like that. And overall lexi loko the central idea la ku va ku ri matimba ya xona. So sweswi mi rhanga phanda yi ri xibambam, maybe hi nga yi kha yi rola hi something related to matimba ya fambisana ku in relation to it somehow. Either yona i xibambam or ku na un'wana a nga xibambam in that format. Ku ya ri kha ni chekisana tin'wana ti-tracks and stuff like that, or ya xibambam mean ya n'wetini once ku yi kona vhele yi nga tshama yi huma yi ta famba xibambam. But then overall ni twi na ku the general idea la ku va ku timhaka power ya xona, you see. And then vhele kha yi hundza hi ka track number 6. Beef yi win vhele ka ntolovelo ku fike ku tsariwa ku Xingendula Mangova part 2. Okay. So hayi mhaka yeleyo guys, it's confirmed ku hayi impela mhaka leyi yi nga ri ku honi mi rhanga phanda ku ya bifa Dr Sithole. Swi komi loko ya humesa swo tala laha a yo yi khale yi kha yi tiphina Dr Sithole a yi ri ku bukuteleni hi maduku. Yin'we ya ti-iconic images ni nga yi vona leyi ni ku tlhela ni languta ti-iconics tin'wana la. Na laha yi bini loko mi rhanga phanda yi bayize yi delete yena risimu ra beef ra Dr Sithole hikuva yi yindli na ku yi tiva ngopfu yona yi sala yi nghena ka computer loko sound engineer a humele handle ka studio. Leyi ni nge yi siya na laha yi bini Dr Sithole la onge a yo swi tiva ku mi rhanga phanda yi ta va yi mbale in a similar fashion, because hi swivona a yi mbale na xiburukwana xa red le ka boxing, which is crazy. A swi helaneni kwalaya stuff like that. Ma va hi ntlhatlhini kwalano hi timhaka ta boxing. Hi nga rivali na duku ro mbaliwa mukosini ku kasi yo tumbeta yini i ncini lexi yi nga ku swi tumbeteni. Kasi mi fihla yini ma a ti vuya ma. Hayi ngo hetela hi leyo of course a yi chingeni so Benny Mayengani yi tswale njhani, ni tswale njhani tuva mara ni ri karhi ni ri babo na vo yi chingela la in other words ku n'wana luwa ha yona yo dyiwa xivongo a ti vuya la. So mhaka hi yeleyo hayi va ta va ri ku yi ntlhantlheni hi beef Dr Sithole ya Mongovo. So far ndzi za ni vona feature laha hi ze ku track 6 a ku za ku va na feature la as you can see. And na ka Mongovo la part 2 a ni le ku yi voneni se Jambatani hikuva ni ka Mongovo yo sungula a va ri xin'we na se Jambatani. I'm not sure kumbe xa yi nga yi cheriwa xivoyisani laha yi nga credit or ka njhani ku fanele ka yena ka Mthondolovhana hikuva na yi va yi ri kona ka hi vana va Benny Mayengani siverevela yi etlela a yi ri kona. So I don't know, maybe kumbe xa yi ta va ka intro swi ta vonaka ku swi ta endlisa ku yini and stuff like that. Yeah, even then vhele kha hi hundza hi kha hi ku track number 7 Munyembane la na hazi na hala ku hemba yi ni hluphe ngopfu ma research ya kona ni zame ni ku vutisa ni kumanga ti-details about this track. So swi kahle nkarhi wun'wana mastatile ku swin'wana swi vona ku swi ni hluphe ku ni hlupha ni hindza kunene. Mi nga vula kun'wana hi ku vona ka n'wina mi twina ku Munyembane ku nga ku ri yini. Unless if swi tlhe swi matcha na video ni nga tshama ni yi endla, loko swo matcha hi nga swi vona ku a ku ri swona and stuff like that. And then track number 8 Nyimpi ya Rizondo ya twala I think Nyimpi ya Rizondo swi le ku twaleni and stuff like that. Even then se hi kha hi ya ka section yin'wana yi nga ku chaviseni swinene ka title ni xoko yi koho kwalano. So okay sweswo all songs composed by Benny Mayengani. Sweswo it's not a problem, mara mhaka yi fika yi hlamarisa like produced by Hlavu, the Gupta Chauke and the Benny Mayengani.
phela loko hi kha hi cheka project ya 2023 ne loko hi kha hi cheka la Dr. Joe Shirimani yena a yi ri kona ka ti-producers mi nga ma hleketa even in 2024 loko hi cheka la a yi ri kona ka ti-producers but this time around a yi kona ka ti-producers which means Dr. Joe Shirimani kahle a yi veka na xandla ka project leyi ka vuproducer a yi welanga loyi a ri biza ku ri hlavusikiso so ya molo wu kha wu ba wu ya ri na hala swi ku swa confirm mani ku mani sure even though a hi nga na fayili ka sayiti ra yona but swa confirmeka ku va yi nga ha ri ku layikina ku ri swin'wana and I remember laha mi nga ma hleketa yi fike yi kaneta mhaka leyiwa laha post ya kona se loko se ni ya yi hlaya njhayi ngopfu loko i risimu mpela leyi nga vetsela ku people are praying day and night for our separation. I wonder why. You good nice song. Okay, it's a bit of a mix-up. So I go unfortunately leswi nga swi tsarisa swona a swi ri as if yo vula ku vanhu va khongela ku hi hambana like day and night so mara i risimu mara na rixini ya post ya swi endlela ku yi vula swona ku referiwa ka yona so vanhu va tsakini swinene na kha kombisa ku hayi ku laveka mixing ya n'wina va yisa ra va le ku xanisekeni vona mhaka leyiwa so a redzi a yi kona Dr. Joe Shirimani a yi kona ka ti-producers of which loko munhu a fika swi languta from side ra Ben Mayengani they should be worried because loko hi kha hi cheka ka 2023 na 2024 Dr. Joe Shirimani a yi ri kona ka ti-producers and fike hi twa project yi fika yi va henhla yi continue se yi ya henhla xitandard xi va xi ri henhla swinene like xi hi wisaka project liya ya malambani ya a ku vuya standard lexi ka 2023 na 2024 so sweswi a yi kona so a ni tiku ta ni hleka so a se a swi hela ku na swin'wana hi nga ta swi landzela ndzhaku mara a hi continue recorded at Sikiza Studios this time around Sikiza Studios okay swa ha ri kona swa and Ben Mayengani stuff like that record company Tibaben Promotions published by Tibaben Promotions mastered by Dave Segal i khale munhu mi nga ma hleketi khale hi hlala hi tshama hi kha hi vona ku tsala ku Dave Segal so ku vuya yena ka mastering problem i mastering mkhulu a yi kona ka lembe leri so it's a very huge risk wa Dr. Joe Shirimani nga ri kona ka mastering in 2025 sweswi because loko hi cheka 2023 na 2024 yi fike yisa standard henhla swinene lama dibase lama matwini ma dibase lama boha la so a ni tivi mina ku ta ndleka yini like ku na huge risk loko hi kha hi langutisa in terms of mastering na ti-producers vele hi tlhe hi go hen ya henhla hi languta ku na ti-track 8 la it's 8 tracks ti va ti ri risk unless if impela yi xoxo yi be swona swi loko ni hlamarisini swinene swi loko ni hlamarisini then executive producer and manager King Chauke ntsena swi ni hlamarisini na kwalano ma ni hleketa maybe na swikhokho swi ta swi ri kona I don't know why va nga tsariwangi vona this time around ku ze va ediwa la then designed by Just Think Creatives wait a minute muzi hi yena lowa last year muzi loko ni cheka na kakhavale hi yena nga create na ka 2023 so ku ndlekeni why this year Just Think Creatives if you can that cover front cover yo biho phela yi bihe ngopfu cover liya mantu ka ku ndlekeni what happened leswi nga ku ni hlamarisini i ku inani back cover mi vona yi saseke njhani back cover leyi very beautiful swilo hinkwaswo swa fambisana swi sasekile like a hi voni back cover yi saseke ku tlula cover which is crazy a swi nga ri ku humeleli swilo sweswo back cover yi saseke ku tlula front cover it's crazy it's very crazy that's it back cover hi yona the most beautiful kumbe mi rhanga phanda mi ngo uploada hi yona once back cover leyi a problem na swona a wu tirhiyo once mani mi vekela ku Ben Mayengani swi ku ni hlamarisini yi saseke ku tlula yona front man front a endliwangi swona so a ka fika ka front cover a yi bihini back cover a yi bihini Just Think Creatives yi kahle ya leswo hoyi loko ku ri amukeza subscribe hoyi ya tani kha ni kombela mi tlika subscribe by the way laha ku hi mi rhanga phanda yi ti rhandzela swi chill
ku nga track number 2 by 5 ku yi tsale ku swi chile leswo mana mhaka leyi loko ku ri amazing mi banda ku mi lama mi tlika subscribe mara ala timovheni va jila a va fanele va faka tibele ta tipassenjara mani na ti-hazard hi ku a ni na hi tiva vanhu na ku loko ni vo munhu loyi ni n'wi tivaka na mina ni ba bele munhu loyi ni n'wi tivaka loko ni n'wi vona ni n'wi be bele hi ku ni nge swi koti mina ku byeka a ni ku bela yelo bele a va fana hala va faka bele ya hina mina loko ni vo munhu loyi ni n'wi tivaka ni n'wi be bele